October ni ania INP Mizo channel atangin kan lo lo ma cheu zantinin Myanmar chanchin kan update thina min lo thlir sak thina wangin kan lo ma kan channel la subscribe lo te po khan min lo subscribe sak zel don nia tun trumpo Myanmar chanchin langsar zual kan thlir le anga tin voina chanchin langsar zual kan ti takna a nimin lamami te kan la puan tak lo tam tak an cover hlei thei lo te a om thina khang te po kha ning lo te in min lo thlir sak zel don nia tin tha in ti chuan khonga in min lo share sak ve bok don nia Sakain region Myong township Gongkwe khwale sejwa kho inkara nimin chhun lai vel khan terrorist sipai an lo bom vele boka heng te hi ani la la in kan soi thei te lovani hi nimina helama terrorist an beina hian terrorist sipai som aya tlem lo an thile bok ti voin khan an soyani Myong township lama po hian terrorist sipai te chuan operation clearance ming voin khwa an thut na sa hle a civil mi te in an rok na sa hle ni in an soi bok Sakain region Butalin township police station atanga kal chuak ta police som ni vel chu voin October ni chhun khan kho chunga an chet vel lai takin tu te nemo an lo bom vele a police pani in hliam na takan tuar ni in kho chunga papakhat chuan DVB ne na asoya an khoveng lal po hi an ka pa adin munala soi thei mai lo ni in a soi bok Makui region sole chau thu in kar kong pui dunga October ni khat nimin tu khan CAF MGPDF anti mai PDF special pol te chuan terrorist sipai boman che nana captain Bongmian Cho telin terrorist sipai mi palian thiani sipai council hian helam hi internet line ti top sak veka mi pui lampo hian he kong pui hi zori lo sen du ti an soyani Makui region huam chung tho Yisachu township ta se khwa a sipai ruat veng lalpo nimin tlai da rukle chan ve vel khan silaya ka hlumani nimina kan puan ta kan ko township bopin khomi te zinga piuso thi pol member ten terrorist sipai som pasiri zet thruaya an khomi ral tlan te tom na an va hal sakha kan la ria anga nimin tlai lam khan chutiang chuan an va che a book som pasari zet le bike som pasari an va hal chet sak vek khania khatianga an che an holam chu PDF ten an lo be ta thunga bomin an lo voma mi pakua zet an thi ti tukin khan an soi Makui region kanko township thelo khwa a voin chomadar som pakhat vel khan operation clearance ming voin terrorist sipai an lut le a thelo khwa in an hal sak na sale hle ni in an hal sak chiam ba ka ral thuam len le silai po an kap na sa hle bok mani September ni somni le parukhan thelo khwa hian sipai lamtang nia ngai dalan chung kwa mi pathum an lo that to a heiwanga voina cherong ta chiam an ni arin om hle thelo khwa ba ka kanko township huam chunga thingtlang khosom zet chu tunla hian ma ni khwa chu sanin hunan mang hloma an lainat om hle ni ral thuam lian nen sipai thatho bela manor na satan tumlai mekin terrorist sipai te chuan nimin October ni khat chomalam dar som vel khan kan ko le kalimiu inkar kong pui dunga be an tok le a alo be tu te hi kan ko PDF te CNF nam sipai te le an che vela civil mi sipai be tu ra in pe te an ni a heng mi te tang ho hian bom mangin terrorist te chu an lo lam bun le ani nimina chutia an be na chuan terrorist sipai som thum chuang an thia hliam tuar engemaw zatan ombok chutia an be nu terrorist an thi le teu nu chuan ral thuam lianin na satakin an ka plate ve thunga ma se thi le hliam tu ma om lo te in anin sa seng theita ni in PDF lam chuan an soi chutianga nimin lama lambun an nia minong hlana lam somthum chuang an thi le ta ka wangin kata khopuya chuan terrorist sipai te chu motor som pathum khatin voin chomadar som vel khan an luta teng te po palila yan chop bel bokani
kan soitak ang khan sipai lama an tanga ni lo chuan tu te ma in veng lal tho an du to lova thi ai chuan dama thazo ka lom ti in mun tina veng lal te chuan in nuk dok clear hloma chutiang chuan yisa chu township pata se veng lal ungian san an ti po thlama salam khan ain nuk dok to a chutia ain nu do ta ka chuan an khomi tho u san lin an ti chuan keima in veng lal ka thokang enge in hlova ti in minimike ne na au thina veng lala ain ruat tamaya ma se sipai lal na hnuaya veng lal tho hi a hlo omaniang ani po nimin khan silaya ka hlumani october ni khat nimin tu khan mandalay le mataya lama tangin taphan kung khwa sipayan kal chiam maya taphan kung khwa in then khat an hal sakle ni in voin khan an soi sipayan khen vele khomi te chu an tlan chele zova chutia an tlan chiat nu tlai lamdar li chho vela in an hal sakta nia soyani charity group pakhat office telin in som an hal sakle ni taphan kung khwa hian april ni som ni le pasari le july ni som pariat te khan an lo lut to boka chumi tuma po terrorist sipai te chuan in an ti chiat ba ka civil mi te thil nei an du ang an lak sak mia mai to bok hetianga terrorist lam an chele buan mai hi nimin pia lama taphan kung khwa atanga kilometer som vela hla tada phiu khwa an veng lal tha thu ne na in zom mai the an tia tin nimin tuk po khan tong tanga khwa an veng lal chu tha ani boka chutiang vela wang chuan pdf an om ti in an nuai le ta chiam ni berina lang terrorist sipai te chuan kum som ni mi tin san an ti le kum som ni le pasari mi mai chia ma didi an ti an man bok karkalta september ni som ni le pathum po khan mataya khopuya terrorist sipai te hian an township huam chunga khothen khatlu chilin an lo suwa samna sa hle to bokani kongzo hi muntina an la om zela keini ral thir a hian tulan na ti hle aniang kan soitak ang khan ni tin mai cholova kongzo hi an la om renga voin hi mandalay buddhist puithiam te kongzo ani zahni le somthum le parukna anita a tunma zongkha chuan terrorist lampo hian anti boy lemlo ni ena langa voina ero motor te asuin demonstration hi an not dar tange nge a kol puithiam pakhatin silaya ka na hliama tor ba ka midang panga man an ni bok terrorist ti taka an puithiam te po an ren lo sot ta hlea he hian demonstration ati so sang le nge inarin om october ni khat nimin tu khan rengun khopui laintaya township rengun atanga patein kalna kong puidung traffic point takmaya terrorist sipai te le civil mi te anin ka vele a heta anin ka na hian terrorist sipai pahni an thia midang pali aya claim lovin hliaman tur bokti voin khan cgf hty pol te chuan an soi hty hi myanmar defense force yangong ti na ni a cgf hi hlaingtaya city guard force ti na ani heng mi te pol ni tangkop hian terrorist an ka pani anin ka lai hian terrorist sipai lam tran pui tura midang local te po boman lo che nan thu an soi boka thi le hliam tur hi chiang taka an soi thei ai hian an tam arin oma pdf lama tangin thi le hliam tur an om lo hetia nimin tuk lama an buaita ka wangin nizan lam khan terrorist lam chuan anin kana hnai vaya om te chu mi khwalan nei lo an check na sa le hle ni in an soi bok tin nimin tlai ve khan khayan tam sipa ug khwale khundan kho inkara police lal pakhat tetlin ong an ti le annoya police pakhat sign ong an ti chu tu ti hriat lovin an bike chuang lai an kapa police lal zok hi athia alal lo zok hian hliam na taka turani september ni som pani po khan khayan tam sipa chungtu khoveng lal utin ong an ti chu tu te nemo an lo kap hlum to bok nemin october ni khat khan in sing zel atangin zel tang mi zani vel chua zalen an nia ma se heng an chua tak te hi february thla a sipain thu nei na an pong lak ma daya an lo man to te an ni hlom ni in dvb chona soi
voin lama po zel tang te chua bel tur om anga an soya wangin ein sing zel lama hian mien pung khom na sa hle a chanchin kan lak lai khleng kha chuan an chua ta chi em ti kan hre man ta lo dik tak chuan July thalama an chua ho te po kha politics sawanga tang an om manglova chu ai chuan sipai lam tang tur sual deuh mi poi khoi poi ti lem lo tur ho an chua kha nia tun tuma an chua po hi ram buaya wanga an man tak an om lo nia soyani hetiang deuh hian mun state lama po nimin tlai khan zel tang mi zale som kwa le panga an chua zalena heng mi te hi tual tha thu te mei chepong sual khes or tir te ruk thu boy nei te le chutiang lam chi poi khoi thu boy chi rang awanga tang te an ni hloma politics awanga tang chua zalen tuma an om lo nia soi ani bok Mandalay region Megdila district zela tangin mi somsari an chua bok khovel muwa mai fai tum si in dik takathil ti ero du der lovin sipai lam hi an la khosa zela ni hi Nizan Khan Rangoon khopui mayan kong township a terrorist sipai pakhat chuan civil mi pakhata kap lumringot mai boka aruang an langal ni in DVB chuan voin khan soya Rangoon po khoilai po ni se terrorist sipai te hian dan le hrayan zom lo hleya an du to kin mi nun nan lak sak zel mai chu ni hi Irrawaddy region Mian Ong township a nimin tlai khan dalan nget tak mai nian ngai eng min ong chia chi tia hriat lar chuka hlumani bok October ni khat nimin tlai lam khan Tanin Tari region Dawei special economic zone le thikhi inkar kong puya police motoran bom boka motor po hi aleng dor ni nan soya heta po hian an ho tu lam pakhat telin police pathum chu an thi chianga thizat hi an la soi chiang theilova pathum ai nan tam arin om hle ni in the Tanin Tari Times chuan soi Tanin Tari region khopui dawaya hian kumsom ni le palimi kuya za tu nan ti September ni som ni le palia terrorist sipai ten an man po an soi salum to ni in voin khan an soya he thu tlai khon nuwa an hriat chawania September ni som ni le pariat lam khan an soi salum to ani arin om hle ni anti September thachung khan the way khopuya terrorist lam hian mian man tam hle ni October ni khat nimin tlai khan KIA nam sipai te le terrorist sipai te chu phakan township waya zut khuwa anin kap le a hei hi tanain lam panakal KIA laminan loka ania terrorist sipai ten kholam hoyaral thuam lianan ka awangin kumsom pakhat mi meiche pakhatin hliama tuarani an chanchin hi chiang takin ala soi thei chuang lo phakan township a khun saiyan khuwa po September ni som ni le panga khan KIA nam sipai te le terrorist sipai te an lawin kap to a khun saiyan khomi zalit chuang ral tlanin hunan lo mang to a lawa khwa biak ina te tun thleng hian an om nok mai ani voin chu karen ni lam chanchin le KIA lam chanchin tlemina dai dewa anin dona an chol le dewani rin oma dimosu township huam chunga terrorist ho bom kam an sut na lama nimin khan karen ni PDF KNDF sipai pakhata boral ta hlo maya apoi hle ni nimin pia lama anin ka chiam lai khan terrorist lam chuan an omna che vela boman kam na sa hle a heng boman kam te hi na satakin an sut le ni sipayin thu nei na apong lak nulama police CDM a in letta te hi sang chuangan tling to ti ani thina mase voin khan nepido police narcotics lama mala thin tu tuna CDM a in lette ho tu a ommek khun ong ku kuan RFA ne na soidan chuan CDM lama inlet police mun hima om to hi sangruk chuangan ni to ani an tam sot khop maya an pun bel zeli be sei teng u okas thla khan ASEAN chuan an ai o palai tur special envoy atan everyone Yusof an ruat khania Myanmar rama azin thuayan be sei hle a Aung San Suu Kyi te po telin politics sawanga zel tang te amu pon be sei ani mase voin khan terrorist council ai o athu soi thin tu zomin tu na chuan terrorist lam ril ru soyen tuna hian case nei mek ania a case boy pui tu tenen chau in mu an rem ti thu soyen
midang muan rem tilo ti in ASEAN palai hian Aung San Suu Kyi mu theilo tur thu asoya ASEAN special envoy hi engtik nge lo zin se remang ti lam engma soi zui chuang lo bok kan soitak ang khan kumsom sari le paruk mi ni mek Aung San Suu Kyi hian khe sa or nual maya thila ti sual nge ye anti phei chuan adam chung hi zel run thima a mang liam mai theiani chutiang chu thleng em lo tura nga yang u minong hlai na po puta u lamin aril ruan lu hle aniang nimin mai khana thul thu kan soya voin media lian te nan soidan chuan naktuk october ni thum khian puta u lam panina jin le don ni in kachin lama terrorist sipai battalion somli le parukna an ho tu chuan a soi anti hlom azin tum masak khan KIA lamin kong an danga nimin pia lama zina tumla PDF lamin an lo vo le boka ma se katum nge ru saru ati niang nimin khachuan sian state lama akal nge ya naktuk lam khian puta u lam pana tum le ani PDF le nam sipai ti hian lo in tho savel mai lova da that tak dan turan ngai tu atu la ni hi voina poram chung muntin maya demonstration an nei le hloma chol an la tum lo kalemiu khopuya po ani zani le somthum le pasari natan demonstration an nei le ani ole tun tumata na Myanmar chanchin khanan ti chhuwa thei chu khati zong khani a atop thlengamin lo thlir sak le wangin thlir tu te in za chunga kan lo me